Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda horirwo nginya ngithuguma ku kanitha-ini. Wana onywa mathugumo maku. How is that possible? Mere matige. Tuachane na hiyo. Managi na Jajama cia kiumia. Ukireherwo ni Ekeza Sacco. Jitagwo Mũrũ wa Wanjikũ na maya nĩ Managi na Jajama cia kiumia. Na kiumia gĩkĩ tareke tuigue andũ me haha. Mimi na Kalonzo na Raila tumeshikana kidete. Mwanyita na itende mukauga atia. Na mimi nimesema mara mingi Kalonzo akiwa rais wetu mimi nitakuwa na furaha zaidi. Na yeye pia ameniambia Weta akipata atafurahi zaidi. Koguo gutire handu muratarira Raila. Bwana Raila vile wamekuweka vizingiti, pengine Kalonzo ndiye bahati yetu. Pengine Weta ndiyo bahati yetu. Nema niageretie maita maingĩ gutari umithio. Sasa singine ukitaka kujaribu huko kwetu tunaambiwa ukioa bibi ukae na yeye miezi 6 hakuna matokeo. Miezi 6 ingine kuna matokeo. Na mundu ageria remwo ri guthiaga atia. Mashangazi wanakuja wanakuambia mama jaribu kule nje uone kama kuna bahati. Anaenda kujaribu huko nje. Akirudi baada ya miezi 2 unaanza mama anaanza kutema mate ovyo ovyo. Anaanza kula udongo. Nikuga kaithia na kuja akohanda. Na akipata mtoto anakaa hapo nje, wewe unakaa hapo. Naona anarukisha mtoto jasema huyu mtoto kichwa ni ya baba yake mwenyewe. Na wewe unafurahi tu. Na njira nguhira ira ni aremetwo. Riu inyue mugeria ri inyue. Kwa hivyo sisi tunataka kujaribu njia yote ile mpaka mtoto apatikane. Tutigane na icio. Guku kwina kanjura wa tene. Aturite hahamite mwari kimwiri. Na to uguo. Kairetu ga standard 7 ni riu na ne ka muiretu wakwa. Arakorithia teni. Haha macemani agathiete kugira nyanya. Thigũkũ ĩkũ. Aramwira thigũkũ ĩ muciĩ. Aramwirire ndere hau. Uguo. Aramuorotera na muningo. Alimuonyesha na ndomo. Kwani sikukuu haiko hapo. Ati anangite hakuhe tuiretu tuothe twa itura. Tuiretu tuothe twa tukiumia nyondo. Na watumenyaga. Kana gothe gukairetu nenda gukagua gothe akamenya goya kahana. Ngoigua ni muturiku pio. Athi na mutumia no nginya make sure ni akomba na mwari acoke amugire ati akomire na akomba na mwari guo. Haya mwamenyire atia macambura na mundu ngi ngari na kamata na mwamuona ri ukomete nake na akoma na mwari ri mwari ndathiete kumwethera wira ri twatukirwo ri acirige twakomire rũnjĩ-inĩ koguo muroreka mundu cio no Illuminati kana ne irio koiroge aringeire tondu angiringira irio koiroge no ature na mbica ta ici. Ni agithũrimwo tondu anake matire na andu akuhikia riu. Ni atunyaririte biũ mundu ni athukitie iretu itu tukuhikia o mahikia cio muthe mugima to cio kweri na ni munene kweri nare munene witu mundu ucio ni oho. Anake guku makiri na thina. Imwana ici itingeikania irona mborota acamire mbake yothe acamire tuothe riu atutukania kuburania eni ti mwega. Na ahikirie mutumia wake atia ari kanjura na hindi wari kanjura ri ona ta mutumia we guku nigetha atigane mutumia wake agweta ni akamutaithia thukuru nigetha ati athomera ai mwana wa ndigwa handu hao kumutaithia nigetha athomeri aonire wega no amwikiri ati nigetha atuka mutumia wake akimwika ati na akigia na mwana atuka no amuhikirie kweli ni kinanire ora atumia me guku aingi kono metege kugweta aingi anametia tono nebesa ahuthagira mbeca nigetha one handu hau egukienda ndakarekio tungehape ni kuigua ni areketio ithuĩ andu aguku tungua tutire thirikari angerekio to muthe tungua tutire thirikari. Na riu mukwendekwo atia ahinywo wega biũ na atorwo kuria agicoka gukuri ndeko itariho etagwo Christopher Mburu si mtoto kana Mwangangi. We nawe ungiendekithia atia ona tiga kuhakorwo agerio ni kurumwo na kimangu aikare ndegwa maitu wa county nawe ukuga atia na ikoro kiga ke ona Bible turite ikoro kiga nikio kimwe gikuhitiria tikaba gitinio giteo eni sisemi kitu
na ngwiciria riu ona watho no agirwo kora mundu agirwo kuhoma mwana agirwo ni gutinio gaikara gatari na kiga keu ene nĩ managi na icanjama cia kiumia njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia wareherwo nĩ Ekeza Sacco wenda kwĩgĩra mũgũnda nyũmba ya gũikara school fees ya mwana emergency loan kana ngari wĩyandĩkithie na Ekeza Sacco na 2,000 we mwene 3,000 mũrĩ joint na 3,000 mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni